Reverential Hui Chanchin, First Edition, 2017. Ziak 2, Emmanuel Haramtharungaka. Episode 5. Reverential Hui na po chen khatte. Pathian in talan pek zinga hian na po po telvea. Wan pui du se chu mi te shiat po lo viau ome. Ma se na po te hi atlang zar du vak lova. Ama not bua ziak in da thave mai zelane. Ama ero chu pastor lo nia. Mun sang sanga anin son kuana vela anot bu te chu ate bo ni ringa muzo tat lo mai awi tak chat ani an ngei to wangwanga ala sui chuat the hi nuala chumi tang chu na hriat reng na that sia te a hriat the ome ala phua dan pahni chau ta lang ta ila adang ero chu ala thu chau ta lang mai do ni pakhat na hian sa zukka la Sir Chief Chinvenga an tlang wala in kum thalon na tur bong chal pahni an thung rong maya Sazukin ni bel changu an tia pasal thapanga nung zuin thalai somli vel chu tui kum phai lam panin an chuak dul maya a thian pa sang lian an len chuan nangni kha khalaya khan lut thlaula ui hi in hruayanga sazuk nu thar deuh choi humayang ui hi tal chuk chuan in chhuah don nia an tia midang an kal nu chuan an lut thlaveta luyan then thla kara le laman kai chuan sazuk prodin lar ta anni chuan ui chuan chuata anni thian dun lau chutlang sambo in changel phena an bi ruwa sajukina tum mayang ti an lau em maya luilama chuan silaya ridura anum na lampan chuan mongbor phir chho thuin sajukhi ron tlan chawa luilama chuan atlan thaleta tum hi ngot silaya apuak zuya anni ramfak thangve heklo chuan atluem an han terungota tluwe an lo ti le maya luilam chuan pan thata zuktal alo thalhal maya aki chu piang sual dewa amoi san viau dewa ti chuan asa chu an phok lokloka athi te chu mau an keng chawa kurang khuma te fuwal thama athi te chu an teng khanga zanri apea an mangta abob te chu an the thal ve rum maya a thian te chuan sazukka la phote india har mai buda son kan phuangi o tuma lo kal su atia aba phuata maya hetiangin hun pui hervel lai sikni lo thlen hian chui thangwal rual rammu zaleng zong hian tan ron di le chungwan del sial malbin somro kum thar pa ranglomna chhun rol turin chutin khwanu mal somna kan dong ta dam tui luan na tui kumphaya chengrang pui le chungwanal sial abu vung kan ngai em che maltin som tu chung pathian pasar tha le wal rual i hrei choi ten kan hlim kan lom kan dam hruyang ti sei zel la fang kho pui le ramdaya nui turin tin ahun lai chuan no pangchanin an sarol dul thina tum khat chu thian pa lungnema uana chuaka kota no pangzai ho hnena chuan vakal ula so huaya te kota son dam tui luan na tui kumphaya chengrang pui le chungwan chal huaya bu vung bateru ti ina fui pora no pang ho chuan an vat te tuar maya an thoma lo hria chu a thodik zo kan shil chu ni ome panina hun toy te kan len lai kaushanin kum tharzana zai khoma tinova tiang ani ro chuan kum tharzana OMA party yamu antia nula le tangwal te chuan ina kalchinin an som kuala nu le pa then khat chuan an fa te chu an ngei to dewa ma se lo ngei to su kanin enkol thang tu man tal tar lovang te in anin tiama ti chuan zana chuan thalai ho chu siwanal zapa ina an ron phone khom taka zan ina chuan tuma direction kan nom don kan oi don lova innu le pa tan na kan dia chuan vek inia terak in do ni chuan zan danga ina terak don nia tin bulan tanta thim hima ei tur ar patui tur tak an le khoma zan rei dewa ei turin sanga an le buka in cover don aya zong sarep an chhum tu amuka mi pa te tan zu tlen te in turan la ma se rui oi mi alo ani thung mei che ho e tan chuan chini le bong hu te po a hiang ngar le boka
hun an hmang chu anuam an ti em em mai a an za mei chuan an hlim tih a hriat a kan hlim sia ma se hei kan hun tawi te nei hi ral dawn ta mai sia awi em mai huaya nang dan puate an ti a ani chuan ani kan kal sang nge o tu man non te boi su ti a ti hian aba pho chuak le ta a hun tawi te kan len lai zaleng hei zong kan kima sum tual moya her siau siawin kan len lai par kan tlana tlai ni ko la a her liamin e zan khuwa lo thin ta e chung si ar le chhor thlapui thlang tlai an lo her le ta orwal du zong kan lim lain zan khuwa lo tlai zela tlai khowarin min dang don ta hun tawi te chau kan nei ta hun lom om kan len lai i chenang o hun tawi te o hun lom om kan len lai hi am ten i mang zang u sam tlang parang achul mei don hun tawi te kan len lai lei pangpar moi tin reng hi reilo te a chul le thin lung du zong zong lim lai ni po kum su lang a her liam tur a toy lua e dam lai hring nun hun tawi te kan len lai tin a hla lo pian dan zong zong te hi ngei no man tling veka a zawaya ta lan tan i tom tak zet ani a mai ro chu a tlang pui chau an soi hlum ta ila ngei zong lak vak lo puala a la phuwa po hian mi thilim khop mai ma se ma ton na phuwa chu ni in a hra du tlat lova midang ta na phuwa ni in a pu deuh tlat ani hetiangin kawangai em chui lung rol pui ka di te kha tuna ching khua lo chang ta sia ka thin lai min hnem tu dang zaleng hei zong zinga hian o an om lo van tuai helei china hian sui lung dum pui di kha zong nun lui zamua na liam zo ta sia mangai bia thu hlan laia val dang zu na uai mai zong inep e mei ton mang di tok kilo ni o ko kir thei se kan nun lui zamua liam nu mana kan len lai ni ka tong le tur ngain au thin ma ila ko kir thei om ta si lo an her liama har run min ngai ti re mana di nen mangai bia thu kan hlan lai khan leidam chhungin then lo thu kan tiama adar mei mo min lo tiam wal riangan fiam sual che apoi e mei loi thlapui kan nul ta e in weimetena an chom mi ang vak lo sen koya thana la phuatir tumpoin an phuatir tumpoin weime da uklekin na phua ma se chang khat le thnon bak ra chuak zo ta lo ani hetiangin van nuai nam tin zaleng zinga lungmol thin lai riang ten ka hui vela rai ra nem tu reng ka tong lo zaya ka choi lai weime lo chu len rol kim ten suang dung kan rem riang vai chan hei si ra kan tol ngai lo thang le thar nun thi moi zela khuwa nun hual se kan uaime tin khelmual si ra sak chia phua po hi hlem om mange hetiangin ser khopui kan wang khuwa thiam tin zir kan son sang zel khel thiam wal rol an ron pen tan zoram than ti sang tu tur zoram than ti sang ber tur ante khel thiam wal rol so khel mual an ron chil ta e chin thli ang an te del tleitir chuan mual sira oi tang ru lo ti e tuna zong zaleng zong te hian khel thiam hming than par kan lom len tu cholang kan phone di me chon ban vor kan ning thei lo in a thuk tel hau lo pu alung len thak a thuk phei chuan mitui a chom tel hial o ma ti tur hian a thu thiam na a hai lang ve tek mai hetiangin thal fawang ko la eng ruai sia thingzar moi lel te zai hian don ti tam thin mange tlai tla eng no riai te hian lung hlui te leng ani per khuang ting tang le re moi kim te nen zai tin remila thal fawang ni eng riai lo mang u rual zong timila wa khoi ning zu tom semla wa khoi ning zu don semla reng zatin sirwa leng rual le lelte zai thiam thal oi moi thal fawang lo oi ru pheng telepte leng phar der
pheng phelepte leng phar der len lai chen pui rol len lai chen pui rol len lai chen pui rol te u thal fa wang ni eng riai loma darang len lai ni te hi khuarei nun lui lo chang se tra khuan ti sei ange ala phua zong hian ala phua zong hi somthum a chuan nge rin oma a chin chiana hmu tur om talo hi apoi tol don ani a pian thar hnu chuan hla hi phua tameu lovin atlang wal lai ko ran lama bel lutuk ma phua ani do tlang puya fakna hla phua pakhat chau ta lang ta ila etiangin leini te an ral zela lelram tia malo hnai ta tuna ka thlir wanin khi ka thla om khuwa har eme o mangai tu lal du om sual thu puya tle vela boya tui puya phone ngai em chalal nun nem i thazar noya min humro bu seng tura tam sia na thok tu an tlem hle si leibu te an ngui zele bu seng tu tur tir chuak thoi ro chan tu nei lo beram ten tran pui tu an ngai eme chan chuak tu tir chuak turin tuna ka dil che lali su tin Reverend Chalo Huya Chanchin dang lam do nep noi te yan ru ton piang Reverend Chalo Huya Chanchin a hian ngei nom le hlim mom tam em em a atong kam man dang dai tak te po ngei nom tham om ome a Chanchin dang lam de utlem zo ngan ta langila a chak lo na pathian rin to nu hi chuan zu in turin kai ta sela tul lui tum ta sela ne tur chuan buan tuan tam ngai viu na rin nom ma se ngalim thar seng song tui sawa thak dal bat tang chi turin no pangin kapu kapain ngalim rual aron man chak maya ron chim ve te ti ipu tel lo chuan kan ei lowang ati e an ti sela no pang tong thei tirin azung chala potta sela a hne ring ho lo chutianga chuan atang thiam tlat lo sanga hi chaphe du berania lalli so pon a thole nu in ai tlat awang te hian angai sang zuala i suwa sa tengat chelani chol moya tam tak aronga bol to a ma sia ta chin chia tlak bera rin chu ser chip le jema bok no ta sakha choi moina a ronga bol kha ani ome athil chak ve deuh ber van ram kai ti lo chu chak vak anei lova khovela hun ro pui le nuaman sei zong te po hi hau ti tlatna aneya kal chak na em po nei san lo athil chak pakhat chu tui fin riat khomwal lan phak ni lo na longa chuna chaka chu khovela alom chunga thil chak um chun ani tui puya thli puya tle ti sarmon na soi thina ma se arin soi tat hian a hria tui pui la dai lo wangin aduang thal pon na soi thei lo ni hian a hria tui puya oma chutiang din huna din chu a chak le do ani le sei zong ate Silonga Bible School an kalain Brahmaputra le an tawa a hmor tanga an en chuan le khu tu an siamin te chu in a chung chu in chen vek si in a zuiral trep hian langa a sei hle ani a in nei lo chin kha pen zanga vel ve ni an ngaya a thian pa lo ram siam ane na a in nei chin chuan te ta a thian pa lo ram siam ane na in nei chin chuan te ta pen sang khat zanga somriat pakua ni in rikota Mizorama lei sei beran soi chim tui pui lei ate vele a pen zali som pali vela nia chim tui pui laka chon Brahmaputra lei chu sei tak ani UP Silampum tir ko ani lai ni UP Silampum hi ril ruwa lo lang bangwanga hetiang hian yu chuan in unau te u ingei tu tlang te ang u kan chan dam na I suwa Krista chanchin thathu hi tiania pi hian in pial lei moi tu ringfa lim na kul pui chatuan kailon salem tharmin thlen tu tur si hian in chatuan ram nuam chimbal moi zamna lunglo tui le hoi lo par bul na hun kol phe le chung khoriom lo na van chhum dum pia mangai ram lo lang tur lungai om to lo na lalimanu elaram in pasal tha chu hoya
mani to ka palian tak ani na hian ram lama po atir chuak ve fowa amai ro chu aza ngei na wang nge sa ero a hon tam biang lo sawa hi jani som nga tanga za thum vel chu a pek thla ve to a chung jinga chon va thu te bullut te ram parwa te po per tel ve a per thlak number chu to khum vilit ni thung a thang thleng ka matangin tuk lo som ni zet chu a ok ve to bok van nei thlak takin orang akap to a sakhi aka thel to bok ladawa cham kumsang hi som pali piwodi general in khom pui policy muna thu sei na hun na ya chumi tuma thu sei chuan ladaw ro pui tak a chama ahmuna ngai thla te chuan aro pui zia na hreume vanlal chu mangai wang hring chang thlafaman chan tire jing roya no tho la in tu thung ro pui nen van kwa kan or di me tin ara ngeina arsol hoi chi hingeina emema ani tu ngeina te an hoi sen na le ril ruzam na ani lokte an mani ai lian po laumi lova an sual thin te hian ngeina tir emema a arsol hoi le midang ar ain sual tir te hian ain sual tir thin lai po in chakazok ni na an chan chuan UPC in kan ne tiril ru puchungin anui varvar thina ne arnun hi zirna sa ke hi te ma ila molin thatlem ma ila enga nge ar mai poin ama ai li na ngam chuan ngam lo bi kang tin manin huina na bang hia thren kol kula om lain aranga thei he a tal rol longot po hi somriat pahni anaya anau hroiten phei chuan an tam heyang vetia thok pusia na poin farm siam si dawa chuan arenga bera ar tuin tura hian an thesel theinan tui sen permanganate ka peng che atinge nge ne chumi bur chu ala kol thareng ani a hmu nom ti zong in fiam na lama chuan in khel football hi hmu nom te leya in chei dam pang hen en du hiu bok ani footballer a chuan Lionel Messi he du bera chumia wang chuan Messi khelna Barcelona chu tan le maya Maradona hun lai tang to a tan to Argentina po Messi wangin atan zol sok bok ane ami ngai san te lalli so ti lawa chuan petera le poda te hiangai sang emema athu soina po soi tomber te ani i suata na pola in pe ga zia te hian anuna nea mi zirtu te ni rum kai po Krista zirtu ga niang bok hian ati te hero pui te em me mane petera nun te hi zirna sa engtizia thi nge pathia choi moyang ti le petera nun sel dan te alal pa thi da langa thitlang lawa ai nei na song te nen hian anuna hian tutam an soibang theilo ani Reverend Al Hoi Sarmun Lar Zulte Bir la hai roi Calvary tlang chanchin Jordan liral ni chuan lam ram nobalong le tunai kanarin na long ram tha le zual thutiam fa le boi fa ram tha le thalo engtizia thin nge pathia choi moyang ti te ani ahminga thlak trep atlang wal chho terin ahming chu moi lo ati ve dawa chal huaya han ni te top chu ni thain na shalo dewa zo moya tin athak ka chutia zo moya ain ti nori bak lawa chuan vai si pai ni menef mi zo moya anon jong ta thuak mai sia ama emo an tianga an manang te lawa chal huaya bok chu puleta tun thleng hena pulen ta ani thalai rong bol tu thne na thucha nun da hlau tak nei lo se nun tak nen ron phur chuak se kadwa pathian thu ri pui dawa in chuak wak mi thalai tak thasi te chu ka ngai tu do hlek thina pathian thu kan pian thara kan tuani chuan kan huang la mu ve lo te vei zui na hi piang thar dik tak te pian thar dan tur ni dewa ka ngaya tin chu tianga pathian thu wa tui mi ni phot chuan a chaw lowang pathian thu tui chuan chaw che thei tak lo
pathian thu in sual huat dan te thu ti ka du dan te hi thalai te hian hre chiang sela thiang hlim na nen lalpa rong bol se ka du pui ber thin lunga thiang hlim lo chuan pon lam thiang hlim na ado hal thata a thiang hlim tok lo ti na ni takna le thiang hlim na nen rong bol na ron vei se ti hi ka du chu ani Reverend Chal Hoi rong bol na khai khom na tir kau ani atanga hel le khabu bot sai ani thleng hian naw za sari som pariat a hlan towa nu patuak za som nga in nei tir to in mi sang khat le som nga pathum Isu hing baptisma chan tir to bok ani